So that's it, Kaarba. And Kuna na ni Kabsat Ron, si Pagan, together with Kabsat Marivic at Digit Boston. 3 weeks na kanunga naka-quarantine. And kaya nategyaman, tada kami dito ilata. Anyway, nagpintas na t-shirt yung makapakutong. Happy to see you live again. Agyaman kami, tada kayo nga mga tatiliwliwa kata kami. Kuna na nakakulong iti 3 weeks. And happy Holy Sunday. Okay. Anyway, agyaman kami matadakay lang tamad nga mga anantabay ka na kami kabsat. So, kini Ma'am Alice Ligayo Lazaro, happy birthday kini Myla Ligayo, iti sila Wanso Echag Isabella from Alice. Yan, ikabsat nga Alice nga. Awan sarday na nga agbuy-buya ka na agding-dingeg kada kami. And here's another request. Aduda dito Wala na to Good afternoon mga idol. Kablaawa man dagiti amin nga dumdumngeg. Dito'y Baryomi. Ito'y Cabeceras 6. Cabeceras 6, San Antonio, Ilagan. Siyak apo ni Merly Titehada. Pa-request man dyan ikawat ako by Moira and Jason De La Torre. Apay awanti Ilocano. Anyway, kada kita taga San Antonio apo, of course, dagiti Salvador family kini Cap, and of course kini Marvin. Di ba? Taga ni Marvin. Ha? San Antonio ko ngayon. Ilagan ata. Ay, Ilagan tayo. San Antonio, Ilagan ata. Oo. Tawas. Okay, tawas. Okay. Pa-shoutout nga daw po si Renato Kaingat. Request daw niya Mang Boyet. Ibahin niya daw po yung Boyet. Gawin niyo daw Mang Renato. Mga ni Mark Kaingat. Kanaman ni Clarita Abad. Hello na yung bangal daw mga sir. Kablawak mo ito grandson ko. Ta birthday na ita. Request sa Sonata. Anak, sagot ko grandson ko. Thank you from San Fermin, Kawayan. And ko naman ni Edrix Clade. Clade or Clade. Dalit. Na yung bangal daw. Karubad to'y kami Santa Lucia, Quirino, Isabela. Pakablaw man ni Mamak nga Belen. Ken Siak nga dugdungag testasyon nyo. Kuya, pa-request jay. Di chimpot lipak libong. Salamat po. Pumasok sa ating listahan at i-chempok, lipak-libong. Sir, saan kayo nga nagpupukan? Kablaawan nyo mati family kolyado. Kan, dita ko lalabat. Karonaan na anak ko. Nga ipatpatog ko ni Lavinia. Request ko dati 15 years ago. And may sapay apong request. Hello mga idol. Babati nga po ang family Azirit sa Victory ang adanan ni Isabella. Request ko po yung kantang Mr. Love. God bless mo and more power. Ito mo, text line dito. Yang kao na bangal daw kada kayo mga idols ading ang Makan Manong June. Kablawak man namin ngagdudungag dito ayan min ang rona kinitate ko Alfredo ordinaryo nga tartarimaan iti crib tay buryas ni nanay ko kan kadagiti amin nga family ordinaryo kon family pagaduan Jeramon mang rona kini manang ko noy me request jay tawas ana di nga kantay din nalipat ako. Ana di tawas. More power to your program and God bless you always. Ayun, pinagtagpo pero hindi tinadhana Ilocano version. Doon na San Antonio ito ng Purok 3, Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Okay nga ron. As requested. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But you left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad
I broke down and cried. Please, please, please teach love. Where is the girl that I'm dreaming of? Please, please, please teach love. Bring her back home to me. Anak ito ni katam. I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, teach your love. Please, please, please teach your love. Where is the girl that I'm dreaming of? Please, please, please teach your love. Bring her back home to me. 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 Yan, medyo busy tama. Nag-anos ni ating weng nga sumungsungpat kata-kata yung messages mga amin. Anyway, kata-kata man na rin mga nagbubuya apo. Kata kami, thank you so much sa kata kayo. And ipatulfuda ka na ni ating weng. Last two dating nga sumungsungpat. Good afternoon, Kuya Kablako. Manda kita yung frontliner. Midi tayo barangay Bantog, Ramon. Lalo na kita yung barangay Tanod nga patpatnag. Kanda kita yung volunteer mi nga duty dito yung checkpoint may. Request jay, buwan. Salamat mga sir. Ingat kayo. Okay. And of course, ni Ma'am Norma Bermudez ko na. Hello, Karuba. Imbaglae din, in-tune in ko, radyo min. Tayo di Domingo, maulawak ang birok kanya. Nag-text na ka na ating GM, kat awan kayo, imbaglae din, tanda kayo. Matgaya man request ko jay etan ka alay ko kan lakay kong Alfredo Bermudez kan dagiti tao nga naka home quarantine ananusan tayo kakabsat ag quarantine barang haan mo tan nga extend don. It's me Norma Bermudez di Cebu San Isidro, more power mga idol. Ayan, no siya titamagan nyo apo ket urek extend tayo tap no mas makwala iti safety tayo kesa Panayunan. Safe one. Kesa uson i-flat tayo pa apo basi dayay data tayo talagang nangato pa iti mortality rate and ada kitay positive cases tayo iso nga if possible okay lang po kung mga extend iti quarantine basta adala ta apo titulong pumet iti gobyerno awang kumati sarday na apo dayta. Wala. Yan ang arod. And wala nanti Gemma Tamani, hello FDD pa shout out po sa family ko diyan sa barangay Barangkwag. Nilakay ko bong anak ko Benedict and Nina Eliza and happy birthday sa aming pamangkin Jovit Tamani. Happy birthday kanakan, more birthdays to come. Ating pa-request jay kanta nga Yellow Rose. Thank you and mag-ingat palagi. God bless everyone. Okay. Ang arod, and as a request, request ba lang kayo mo kansunan? Nagadudog si Tatay. Anong arod, di priority em? Hindi jimpot ni Paklibong. Ada Yellow Rose. Ano pa ba? Okay, nga rod. Maysa ang tadatan Yellow Rose man pa lang. Okay, a single Yellow Rose. Tapos aja tawas. Napo na ganito. Anyway, iti oras pa lang. Ano orasan? 12:44. Yeah, okay nga rod. Yellow Rose. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose.
a smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I was sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Ayan, ako mo makita tagi jay comment na ito yung balong. Hindi pakita? Kaya pa nakitibangin. Sige, bumasa ka na. Sige. Kaya ni Arvin J. Juliano, pa-shoutout po mga idol sa uncle ko na nakaduyan na si Rene Boy. Request yung si Siwit Ilocano. Request by Rene Boy, kaingat. Pa-request po mga idol, rest your love po. God bless sa inyo. Jane Sagot, itinagan na. Kaya naman ni Raylene Cleofe, pa-shoutout sa family ko sa Alcala, Cagayan, Ramel family. At Ilocos Norte, Calpito family, thanks po sir. And Santi Boy Chinyon, ang ibang alda, wakarubag rito man, nanda kami dito Alfonso Lista Ifugao, dito Little Tadjan, kan dito Karagasan, happy lunch time, and Miss Rona says here, ang ibang alda, kanya yung mga idol, kabalawan nyo man, ti Familia Corpus, Ken Bustoba, dito Sandiat, San Manuel, Isabel, agyaman ang idol. And last but not the least, nga basaag, ni Jonathan Otanes, Kablao, iti Otanes family, Ken Navor family, iti Arellano, Quezon, Isabela, Jay Manara, Akrib, Manong June, ken ating John Mark, makaaw-awit ako nita Quezon, Isabela, hanggang saan pa mo't mabalin ag biyahe. Talaga naka-lockdown na. Okay. Wala. Hi mga Fafa, kantaan nyo man Jay Islands in the Stream, urayak mga Fafa from Jojit Dolores. Nag-chat di rabi ate ko. Pero dinamag no, ag-live kayo no, bigat. Jack amo, one siguro. Apay nga, pangkagit din, nadula amin, kumanak din. And hello to Auntie Aida Guzman, sa Reales Paguyong. Yeah, my cousin. Yeah, good afternoon. How are you? Dito amat Manila. Nimbagal daw yung idol kablaak man ni ex-Kapitan Rudy Mateo, kandagiti kakadwana, kandagiti agdengdenggag, request jay, si katibak nang ko, para kadagiti taga Jaraw Jones, thanks and more power, from Edmund Villanueva. Anong nga roti kayo mo kansyon yung balong? Ano pa yung nagiging request tayo, ya? Tawas. And
Andelo daw Linda Passion is watching. Di kaya lang mati ko Kablao. Nakanta mo to Ni Kuya nga Vincent, data text line niya dita. Kita sigurado na gado tinag-text dita. Yeah, and bisuro na yung pag-aldaw kanyayo, mga idol, kablawan yung maniti familia corpus. Salamat. Ayan. This time, magitin mo ta text line ti ato pagang balong, oray 5 lang ti basa mo. Kita mo na 114. Wan? Naliwayanan. Ay, pero tatay pa ibigbigay tayo dito duma. Okay, and apo tumawag mo ni Kabsat nga Alice, agur ka nga mabalin dito. Kung ano to kaya, Jeman, it was almost like a song, please. Oh, ang naka-familiar ita, it was almost like a song. Ano, Jai? It was almost like a request. Yeah, I'm sorry, Kabsat Alice, but hanak familiar dito nga sonata. And dito na, text line, no? For the first hour, Prince Heart Siazon, Tipalagaw, Baggaw. Nainit ngal daw, idol kablawak man, da Ate Jing Escobar, Kanakak, Geraldine, Geraldine, J. Mark, kastamot manong ko, Iko, Ate Maribel, Ading Emay, Kanamin, Kabarangay, dito'y Palagaw, Baggaw. Kastamot mother ko, Bernalda. Kastamot uncle ko, pinsan ko, Dita Nung Doseg, Godofredo Roque, kininsan ko, Jerry Roque. Kastamot family si Yason Roque, idol pa ikanta jay. Igid, tika daratan. Manamad, kanji kasinsin ni Arak, Agyaman. Ayan, so adalang basit yung pag-amo ni bakit ko nga. Ano lang ang minuton? Awan ti nabuyak nga. Dito pa yun. We have to. Ay, request ni Kwata. Ni Norma Bermudez. Ma'am Norma Bermudez. So, tinalagip ko. Ay ayaten ka inggan at palbiyak ginto mamaliw dinto manasanas nubaybay anak laksiden tuy ayat tungpal kunton liday kinadaksang gasa ay ayaten ka nga ipang pangrunam dintuket agsarday nga inka idumdumag nugulibanak ket siya tiranggasan banag kuntong patay anak kalkaldaay. Ay ayaten ka inggan at palbiyak ginto mamaliw dinto manasanas nubaybay anak laksiden tuy ayat tungpal kuntong liday kinadaksang gasa
dintuket agsarday nga ing kaidumduman nugulipan ket siya tiranggasan banag kuntun patay anak kalkalday banag kuntun patay anak kalkalday. Dahil sunatan na Paul 1, ayaten ka by Ayatin ka by Bobby Gutierrez. and Zenny. Kung ano na jay, Zenny. Sino de jay? Zenny de, yan, na? Oo, di ka Yan, mo- ni Bernadette. Ah. Giono. Hi mga idol, great ko nga family Bawanta sa Paracelis Mountain Province, especially to my lakay Mark Bawanta. Listening her. Here, ano kaya? Here, Bernadette, Jono from Magsaysay, Kabaton, Isabella. Thank you, idol. Dito mo text lang idol kablawa man ni ading ko nga Johnny dita NFA checking nga agning dingag ita kan pakitugtugin man di kanta nga Imay. Okay. Sir, request man Tibalasiw. Ano naman? Rilin kayo po eh. Sir, Orayek, request ko 15 years ago. Pa-shout out ko na naman. Pa-shout Pa-shout out man. Idol family Tomas, ang galing niyong kumanta. Grabe kayo mga idol. Johnny Tomas Atoy from NFA Tracking. Salamat mga idol. Pa-request mo di kasanuti mga lupst. Mga lipat. Ang lipat. Still watching you guys while having breakfast from Auntie Michaela. And to Conan Richard Allen. Have a blessed Sunday mga idol. God bless and more power. Karuba the best talaga watching from Ilagan City. Idol, kailan po matatapos ang quarantine? Sabi nila extend naman daw. So, we hintayin po don't natin know. yung balita kung ma-extend ba o ano. Extend. Kablao. Good. Kablao mo nilakay ko nga ni Toti Barreto ang agnang Titoy Burgos Street, Kawayan, Isabela. Sige. Okay, Manap. maudi nga nga babasahin ta taado unay hanta kaya kabailan. Okay, Ismael Mateo says here na impag nga aldaw karuba pakikablao man ni Mama Rosita Larenas iti iliti season pangkasinan nga birthday tata akan ito agyaman na God bless. Damdamahan na nga birthday tatalaeng nga kanito. Yan. So dito nga radabo ket iti mauda nga sunata ta bago ta ag time check ket ano di kaya mo kantaan? Nagadutin sa tayo. Ate may isang request na siya. Parang agbuy-buya pa niya nag-request dito. One ang arol. Ganito manen ti ipapanaw ko sa mitayat ayat biyag ko tinak ar-ara paapen parang arakop mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaerang kasipit ko kailiw kantula Sino nga ta? biyag ko sikat salda rigati mga kulon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuwag tanda nagtag subliak di taden na Agad panunod ken puso lagip tinapalabas mo masasair marmalda ay kanayang tuy baro kung ku ngem madalat taragsak na iti impaay mo ayat anapod no ingat kanibusanan to kailiw kantala biyag ko sikat salda rigat ti mga klon ang masapul kun pumakal
iliukan ka. Di kantuwag tanda nagtaag subli at tulita din na. Rik nag-amal maldaang, jak pa'y kitin makaadang. Nagdagsento'y baro kung kuwa si kakit, inak panawan na siya at ang panagden na. Anak nun marisken rekta, jak mapukaw panunod ko, pintas muan ay paduma. Kailiw kantula, biyag ko sikat salda, rigati mga klon ang masapul kung kumakada. Kailiw kantula, ingingunguten ka, di kanto agdanda nagtag subliyak dita den na. Kailiw. Okay nga ron, karon ba iti oras sa eksakto alauna iti malam.